ben da ko handa ya bi biyan wo to he biyan pami de ben tudu ke ne ba gomna kenga jil fa gomna tabon ni manu tabon ni yo fa bon ni ju ate ko ya nyam jili dun to sen ne ma e wo ma yella ay koy ta ta ko gomna sa dam la ko sa den jil ge ne wo ye fun gomna handa ya ne wen la ko la tan ta min la no mo menga no mo ta ahli lam ta no mo menga ويرحم سقيلهم لها يولد يوم رسم زين دم يولد بهنته ويكر كبيرهم لا واقد نيشيما يوم نيشيما نبي أميل واقد نيشيما لا يولد يرسم زين دم فهان لا تهبي يبوم يوم كلا تهبي هاون بكنا زين كنا تودون سما فيا أي akarma yayin ya farin lagom la ya tutu wen sama to foyolan ta da wa kan ti ba yin karma kai ba yin tu dan wen kai ti ba mi ya ko ne ba ti ne bi ha na tu sama bi fa zanga wa ya'muruhum bil ma'ruf shagala tab ni nire la jida ta ta ba wen wa idza tawalla shay'an min umurihim abshawati yakni da yemir nyam ne ba ko wan yetni da tar soba kama bihi khairu kiyam bi ya li yor to ya sama songa sabo kayete ye ya ta saba aya malaka kayete ya jina kayete ya bumbatu amiya ni inshallah yam songa ya ti songtaba wala songa to songtaba ha wato ya yam islam jama ya wajib ne islam qudwa an yakuna qudwatan tuhyin hammam hade salihah ne ne hammam sidne tum songo onyo mon tum songo to mi ha lobo to re fo me tum songo nyam ga yin tan ni sama wa tum sama ya mon bon yi wato la fo mi yi bon fo mi mo amba bum songo to mi la ngom la kaya abon da mi na sigala handa biya yel tanga hanta ha yel se ambal yin na ma te ayel wenga ni kan na fe ne ton ni yi tum songo la bang to wam yi songo nam ya wannan nutum alquran hana yelle ni me ka yete yel ka te kawane alquran ayat ma nabiyam hadithin tawsi renle yom hi yel samran alquran kana ga yel samaya nabiyam sallallahu alaihi wasallam hadith lamma wam hi yel samaya renle wala man shal sam wala yakdin fatihun wala sangatu sangtaba